Kathashe mwanya muno no tubokona kanya gakwatanira batu kinde tuchia wero tha mwanja chie tariki 29 mweri wenana mwaka yuankiriyele 24 unibetwa wini wa Kenyero. Tukiambiriria ni ati mutaalamu wa gisiasa Oscar Mutugiari wa mutaratara yo kwebelwetine kwa gavana Kawira Mwangaza yuathirire kaita karambungi ya Senate yethire tumiria Kawira Mwangaza kwithira kiebelwa etine ariwa kiragetiere nendi rutererwa koti na retete ambere na kwathira ati wakili Bakawira Mwangaza abetumira kaita ibo kenda Kawira kethira kiria etine. The entire saga impeachment process area ithirito occupy the better part of miaka iri ya wathani wa Kawira Mwangaza ri governor wa Meru. No tugetha izi the political phase ni rathirire riria Senate ya Kenya irakarire nthi guchunguna igamba riria riraikitwe rumite county assembly ya Meru na yethirwo egitikaniria na assembly ya Meru kuga maitie zaraikitwe zakigwatithanua na Kawira Mwangaza so tumiri buthu kubo ofisi bethirwo bagitikaniria nazo na kuga neberu ofisine biumite na ndiki political phase ya tonya kiri legal phase thaina ndini ya legal process kana ndoana ndi ya sheria irera rombere irari ndoa ya siasa na ndi ni ndoa ya sheria. Kuna very clear indications that rutererwa defense ya Kawira Mwangaza bakethirwo bakigeria sana igamba rithirwa rigi kuchia negitariraza na kwithirwa ire mention ire yezani ire tariki 17 mweri zuzu izite na izite mention te hearing ikuga igamba riu ria mentionwa te lazima rigitwa ntuku iu no reo inya tariki ingi ya mention na tuona inyomo ura wari wakili wa Mwangaza ke impeachment nthiru wakili Dunstan Omari akiariria mantu zau kamemene kamwe ka nthiguru na tuona akiuga iu no ithirwe nio njira iria defense team ya Mwangaza ikethirwo ikigeria kugura nio time iria Mwangaza akethirwo agikara ofisine na ikethirwo na ndi iu wake up call kirutererwa defense team ya assembly kuhakikisha ibagwitaniria na speed iria defense team ya Mwangaza inayo otherwise bakethirwo bagikuchia igitariraza na ibakuga kwina umbikano bakarega kwithirwo bagitangira mantu zaza na inya mantu zaza somba gwikuchia monka inya kure uchizite no uni uruterero ura Kawira Mwangaza rukwenda kukarika. Rintere chia Gembe North chia mukirete National Police Reservist ya boma abitha ba NPR ibakurwa kwithira beri tho no karia karibanteri chia Gembe amuna ndethia chio na ranteri kwithirete kwina wagagia bokaria amuna maitha kwithira bakithukira karibanteri kulingana na mubungi we Gembe North Julius Teitumwa kinyelia migambo ya County Commissioner Kaita Kapaso tema abithaba na wete michinka ithire tumiro boya ninya no taalamu na na utumira na jirai kwatira kwina okaria bwakwana na inya maitha ya kethira ya gitaburu. Mimi nauliza Soyanka, hii bunduki mnapea watu ni ya kuchunga maragwe na kuchunga sijui nini mapapai na kuendea nini kwenda kukunywa tubondi na kuchunga boma. Kwa nini unachunga bibi na bunduki? Wewe uko na wasimu. Kiona mtu anachunga bibi na bunduki, jua wewe hata atanyang'anywa tu bibi, ana namna nyingine. Hii silaha inapeanwa kwa sababu
isaidie wananchi. This is the first line of defense. Ino nĩ mĩario yarĩtwe nĩ County Commissioner wa Meru twe Jacob Ouma arĩ ntere echando moru igita rĩa mabitha 140 ba NPR abo magaruka kampeni yao ya marutani na kwanjiria ngweche ukabanira na maitha ende Mario ino ni watirito ni mbunge wa Gembe na Julius Taitumo akiuria mabitha baba NPR baba nenkiretwe bunduki iba ethirwe baeritho muno ukabanira na maitha mama na kwibanga nagia bwega nikenda abatika etha kagirwe kana wamba bothinambe na kuonekana kaire gwarira bonekanite bugwiririte silaitu kwawa turi awa no ntubwa ng'ombe cietu ene na cia community kinyoka ya guthurotiri ng'ombe winio no ri muthikari wa NPR ngwira nene nukaria community nukaria into bietu nikenda utonga bubwetu gutinyangika iba ibange na bunduki no ntonde na moti nturete na bunduki ire ithatu na kinyantu bakeano ati ontubura kure kuringo bunduki bakailibira ara antu bara bare aini kinyabwa aba itaitelia benami boro antu bonde ona bakiora ambaragoi lakini tukipiga kelele mtu arare ne mumuchi ungete no pengine antu arari na tega ng'ombe irio tutithwa tukithitha ceboya Nkorokite itumuna orite kinya thirikari ya kaunti ya Meru nithiro kirutaniria gutigira ni gukabira anto ba Meru na into obiao county government of Meru kimira uti mwananchi wa county na uti mwananchi wa national eitaramunya itwari na ngari yari ya GK na askari barabare o aturinite nikenda bethro by part of conservancy askari oba stand ya bari ya mutindo kijaba kedwa bakiria nara government yetu ya county egethwa ni kuinka ka cost no ntori otoga bwa ng'ombe bukwenyangika no tonga bwa county bukuangaika ria mtu akurawa mtu wa county ukurawa tika akurawa mtu wa national kana mtu wa Taitumu kana mtu wa no karia Meru na Meru ina devolved unit ya county government of Meru ntionete any input ya yo kire ukaria kwa rasilimali ya Meru na imbueterenge kawa urethi wa ng'ombe cia Rwanda ni part of agriculture. Lakini ni part of agriculture, tu agriculture ni crop and animal husbandry. Na urethi bobu tu ng'ombe ete na dhuruku haki. Ikinire dhuruku ipati hiyo. Kumegebe North, Peter Nicholas, Chabari. ya Embu itari mboseni ene ino ni kuringana na county commissioner wa county ya Embu niwe Jack Obuor uria urauria aria mocere ivande wa visire ino kuthie kuigira ni gukuthiria musukumano uria wikuo wa gusiga. Wale watu walikuja walienda kwa Huduma Center kufanya replacement ya IDs. Kuna wale watu walipoteza ID na wengine pengine walikuwa nataka kubadilisha particulars kutoka mwezi wa 9 mwaka wa 2023 last year mpaka Julai mwaka huu. So hizo IDs zimeletwa, ziko kwa Huduma Center Embu. Ni idadi ya IDs 6,400. Wauguo ni uratana aria mocere ivande ciao wa visire ciingi cia ivande cia kaunti kuthie na mbere makiroragia mavinda kana nembuku thiini wa wavisi icio. So tunahimiza wananchi, tunatangazia wananchi kwamba hizo IDs ziko ready, wakuje wachukue. Wale wali apply for replacement. Kuna wale pengine walienda kwa maofisi ya ID ile original ama ile initial registrations, hawa wataendelea tu kupata hizo IDs kutoka kwa maofisi ya registration katika vituo vya utawala. Lakini zile ziko kwa Huduma Center ni hiyo idadi ya 6,400 nimesema. Ino ni kuona riu ni irathondekwa nevenya kuona wavisi ya ivande ya Embu iri na masini cia kiriu ira irathondeka ivande ino na mweri umwe tu. Idara ya registration ya watu imeongeza capacity ya kutoa IDs. Vile unajua nationally maybe kutoka mwezi wa 3, mwezi wa 4 tulikuwa na delays
kwa sababu mashini ya producing IDs zilikuwa zimeharibika huko Nairobi, lakini sasa serikali imeshanunua ama procure zile machines mpya na production inaendelea vile inafaa. So kwa sasa mtu akiapply for ID maybe inachukua kipindi cha mwezi moja ndio mtu apate ID. Na hiyo Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, Mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Mwanya muno Rita Mwaniki wa Musiri kare county commissioner wa county Embu etariria kari ati bande birabia chincha kwa bie tayari na ene bie babatere kwithira bagi kinya ki Huduma Center bokenda baketha bebio kiana komba kwithira bakiamukira motungata ya thirikari gutina thina inyereko. Tugita mbere ni ati Senator Kadhuri Murungi na arie kuandikira control of budget barua ya kurigiria mbeca cia Meru kwithira ikirekerwa akiwa Kawira Mwangaza nebeletwe i Senate ya gavana wa kaunti ya Meru. Ndi barua inethirite isho kwa ikiwa control of budget atirigiria kigina kinonto kumane na rierekeria ria koti Kawira nowe gavana wa kaunti ya Meru. Nyuma ya mbunge ya Seneti kuonekana yeberetie Kawira Mwangaza kitine kia ungavana na Senator Amirio Kadhuri Murungi na jukire tegari ringi na kuandikira Margaret Nyakango baruga urano control budget akimwira ati atigira tarekeria mbere cia kaunti ya Meru muno ciagie witi na mbere akimwira ati Kawira Mwangaza uro kuonekana obisine cia ungavana na ibeberu Seneti na kuwa ati batiko nenkerwa mbeca ici cia witi na mbere ndene kaunti ya Meru. Nawe kiri baruga iria andikirite Senator Amirio Kadhuri Murungi yakimuchokera kimachoki jawe augite ati akethwa akirekeria mbeca kuja ndene kaunti ya Meru ndo Kawira Mwangaza na imainya ikoti ja gwita na mbere ari gavana na nyuma ya baruga iji akari ndene kaunti ya Meru ibashumiritie bakeje na uge bwao akiwa bicieje Margaret Nyakango ruarua na gwite kwina mbeca kathumba ndene kaunti Meru itikomenya no igwita na nikitumia gwitikiria na mbeca iji ciambia kurekura ndene kaunti Meru na itukwenda kura control on budget atiri watuirire mwaka yo athira mbeca cia Meru milioni 750 itekuonekana na kiuri kiu ikimwe kia birabirari Senate na ibyo bitumite Kawira impeached na ate ombo twandikira ringi watwira atiri ati Kawira na batere kwithwari ubichine na etumaira mbeca cietu na wo kathanania mbeca na tukimenya ati Kawira na impeachirwe na tengavana wa Meru. Iturona report ya the same control of budget kiuga ura mbeca cia Meru citumirwo bo ikire kurea ire gwito broadened workforce kire ofisi ya governor Kawira Mwangaza. Iturona report yawe kiuga kwina mbeca nyingi na report ya Auditor General ikiuga kwina mbeca nyingi iria citikumba kwereswa citumiritwo na njira iriko na ciithwa ciino kujibwa kung'ana bwa utari bwa mathabu na ndekarigara imbiera change within no time tukuiu Kawira Mwangaza ichokio bichine irigare na kwina ga settlement ya impeachment ya were gasetirwe ni Senate imbie changetie drastically kenda office of the control of budget ithiro kiandika baruga eria na nande control of budget kairi na mpwe tutikome mpwe ne ae nonto maendeleo kuringana na nonto imbije ora maendeleo ya karika Meru the kanake county governments ati the hizi budgets charika kukurukwa alafu tuambia kuthithia procurement plans maendeleo ya kaambia poega zaidi kuambia around September nonto the maendeleo jamba kuthithia kutena procurement plans control of budget itokoroma mono tikaitho goko chethe the gender card kuangua weba kwake mando ya control budget ndio arwire agendeleo tuma mbeca Meru County na guthugia nondo endeleo tuma mbeca Meru County no kaigendelea wetabara utumirwa ni Kawira para utagirite ora tutikwenda kwa hivyo na guthugia control budget na ndiba kila control of budget waje kwithwa kwimbicika ura ndene kaunti Meru akethwa rio mokoroterwa kiara. The last question I need to ask the office of the control of budget. Turiona mantu ja maingi ja kithithika tukona tukaigwa ni mbeca cigwe change njara kakumba kwithura into bia Meru kuribyo bikwenyanga obichieje kinya yekethura ekiro maganto kama Meru antu akamwitira ngugi. That's a paso we need to unpaso ja Meru. Control of budget tokuga na mugambo jo mwaja ati ekethirwa mbeca keja na ituje iche wamba
nonto bwa karamu gaku kana maandiko jaku, you will be held liable. Na batu nonto legitimacy governor ni anto ko watana abagetekira ko tongerwe mo governor. Aja mero na nyarora wona na ntuko chonde monto kinya Friday na ntuko inge tokaumira na anto bakaumira kuga ate batekwenda Kawira Mwangaza otembe cheche mwingi omba atumira na tokwenda kura the control of budget section 251 of the constitution neja na kanya gakumba kuinga control of budget obichine egitarira either in gross violation of the constitution negeto kura the control of budget ategere ntato chia mero na litho renge ikozo ito kuona even the mwananchi every day atinda on the streets na mwananchi na express it himself or herself that batekwenda ngava nojo mero iketo roma the control of budget ombe kuinga mbecha cha mero ite atumiro boy inde support ambia igyago letorinya gomi manga ko chidri process ya yoto mnyanga bana no ntumbia sia toro na Kawira na unyano wake ngano wake nyangi ambia sta county nonto nyabarwa ya Senator Kadhuri Muronge was very clear na irare yake kurigeria wenyange bwa mbecha chikira wa maendeleo kuthithia indi ngombe na tumantu tu tai kuthithia kenda chumba kwa mobilize mero kenda baendelea kuina urembo wa governor ni mama na otema endeleo antu bakona mero Murioki Woro TV mutirijwa kanga Kathusha mwanya muno kiwe muthuri Murioki na kiwe mutegeri nonto bwa kwithira witite ambere na kromira ndeto cia weru tha mwanja tonekanya kunogoka nini ogeta kuraya itucokirete na ndeto nkoloki. Hii season enjoy na GoTV. Beste yako wafuta tuna connect na ligi zote. Jishikie GoTV leo nice na the best futa live on SuperSport. GoTV, love it. Je, unatafuta hoteli tulivu ya kifahari na ya kisasa ambapo unaweza kufurahia likizo pamoja na familia au marafiki? Basi karibu Kisimani Eco Resort and Spa. Tunapatikana katika barabara ya kutoka Meru kuelekea Isiolo, karibu na maili 7, takriban kilomita 11 kabla ya kufika mji wa Isiolo. Utapata uwanja mzuri na mpana unaoweza kutoshea hadi watu 5,000 kwa hafla zozote za nje kama vile harusi na mikutano, vyumba vya mikutano vya kisasa, kumbi nzuri za hafla kama vile sherehe za siku ya kuzaliwa, sehemu za burudani za nje kama vile nature walk trails, ziplining, swimming pool, camping na mahali pa watoto pa kuchezea, vyumba vya kulala vya kifahari na vyakula vya aina zote. Kwa wale walio na mikutano au kongamano, kuna chai na vitafunio, chakula cha mchana, chai ya alasiri na mtandao wa haraka. Tuna ofa maalum ya bidhaa teule, burudani ya karaoke kutoka kwa Wanji the Songbird kila Ijumaa, Jumamosi na Jumapili jioni na mengine mengi. Kwa habari zaidi, tembelea tovuti yetu www.kisimaniresort.com au tupigie simu kwa nambari 0742 205 295 au 0733 570 530. Kisimani Eco Resort and Spa Limited blends nature with modern hospitality.
Gakwata ogeni orengi na nkatho cia mwanya muno nontu bwa kwithira witite mbere na kurumira ndeto cia weru thaa mwanja twicokerani ati abunge ba komiti ya CDF bunge nene ni bethirite bakiuria rwangi rwa riera utiiri bakurumira kwagirithia riera na kigina kia CDF. Before we sent proposals, or one time I included my proposal to plant trees in a hospital, and it was declined. And they said that we only focus for within the schools, so maybe they should be able to allow for us. But I think the array, especially for me, solar and biogas, and gas. I don't know, there's biogas and then there is gas. I don't know whether gas is included. Because now there's piped gas. In one of my schools, we have done the bulk LPG, which I think should be covered under this as well. So maybe we can cover it under normal programming. Because our typical schools, parents cut trees to take to schools, which is against what we are campaigning for. We need something on water resource management to be part of the guidelines. How do we do that? Is it harvesting of water alone? We need something on afforestation, which we are talking about. We are concentrating in schools, but if you ask me, there's Karura Forest. I think we can take children there. People to adapt the forests they also have in their areas and continue building those forests. To green the place can never be green only from the school or green from some public land, unless you are talking about forest reserves which are there, but how many forest areas do we have in this country? So we need to mitigate this through also issuance of seedlings to the public through the chiefs or the Ngao group during the time of planting. Because unless we are going to support the farmers, then we shall only be talking about trees in schools, trees in public places. Sticking to tree planting, which was always a hassle for some of us who come from areas that have enough trees or excess trees. We don't know where to take them. But every financial year I was being forced to quote where we plant trees which are eaten by cows in the school. The guidelines now at least bring in other areas that we can look into, like the biogas. I'm still not sure why by drilling a borehole, there's a tap down there that borehole, one has to commit that it is used, the water is used to, the site is located near a tree nursery. Because it looks like that's a requirement. Does it mean every borehole, the basic? Iboya nontobo wako na kanya kwatana batu kindeto chia weru thaa mwanja na kibonde barabomba kwithira baikinyanilia gakwendera kaitake na ntukwe njia yoyore itarimo pia murunku mweninya unimbeto wini wa Kenyero.